Ćao svima, danas pravimo pirinčane špagete sa tunjevinom i krastavcem. Za današnji recept nam trebaju naravno pirinčane nudle, krastavac, koru možete da oljuštite, ali ovaj recept se pravi sa korom i mnogo je lepše sa korom. Treba će nam malo maslinovog ulja, malo belog luka, naravno tunjevina oko 200 grama, susam, biber i so. Kada voda proključa, ubacite nudle, isključite vatru, poklopite ih i ostavite ih jedno par minuta. Još jedan mali detalj, ali jako bitan, a to je da sa ovim receptom uz ovo jelo ide sirće, dajemo onako poseban ukus. Ovo jelo je isto lepo hladno da se jede, a može i toplo, tako da eto, to je to. Ako vam se svide ovaj recept, pišite nam u komentarima. I mi se vidimo sljedeći put. Prijatno!